Na golf vježbalištu u Novim Dvorima postavljeni su changeri, odnosno uređaji koji vaš novac pretvaraju u žeton koji ima više funkcija. Jedna od njih je da ga možete staviti u bolomat i kupiti košaricu sa 34 loptice. Za jedan žeton možete iznajmiti palicu, pa tu na vježbalištu gdje se sad nalazimo možete vježbati pucanje. Ili možete, ako ste član nekog golf kluba, možete kupiti green fee i igrati se na terenu. 3 rupe su jedan žeton, 9 rupa su 2 žetona. S obzirom da naš changer prima samo novčanice, minimalna količina su 2 žetona jer je cijena jednog žetona 2,5 eura. Što znači da za 5 eura možete dobiti palicu, košaricu loptica i tu na pucalištu se praviti da ste golferi i vježbati pucanje. Znači vi ih ispucate i one ostanu na terenu i kolege ih pokupe. Znači kad ste ih ispucali ne budete ih išli više skupljati, nego ćemo to napraviti mi, a palica se naravno po završetku vraća jer je u najmu. Teren se posljednjih godina mnogo slabije koristi nego ranije, ali nadaju se da će na ovaj način i ponovnim pokretanjem škole golfa privući djecu, roditelje, umirovljenike, ali i bilo koga tko se nađe u Novim Dvorima. Ovo nije pravi golf teren, ovo je vježbališta, što pravim golferima zapravo nije nekakav izazov. Ali evo nadamo se da ćemo u suradnji sa golf klubom Ban Josip Jelačić od jeseni imati školu golfa, što je zapravo i nekakva namjena ovog golf terena, da se tu uči igrati golf. Tako da evo iskreno stvarno se nadamo od jeseni da ćemo biti otvoreni i u školu golfa, da ćemo naši klinci moći učiti golf, možda i neko stariji, uključiti se u školu golfa i jednog dana postati golferi. Nekad je golf klub brojao jako puno članova i golf je bio jako popularan, njima se trenutno članstvo jako smanjilo, a oni što su ostali njima ovaj teren ne predstavlja izazov. Tako da nažalost nemamo nekakvu veliku posjećenost, ali evo sad sa ovim načinom prodajem žetona i svega toga pokušavamo približiti nekako ljudima i taj golf i da to postoji tu u gradu i da mi to ne održavamo samo da bi bilo lijepo, nego jednostavno evo da se počne koristiti za ono za što je namijenjen, a to je igranje golfa. Znači recimo dođete u restoran na ručak i da se malo prošećete, da vam se ručak slegne, dođete tu, za 5 eura kupite 2 žetona, iznajmite loptice, palicu i malo vježbate pucanje. Čisto da vidite da li vam ide, ko zna možda netko na taj način i zavoli golf i postane golfer. Voditeljica golf terena upozorava da oni nisu mjesto za igru i piknik jer je održavanje trave vrlo skupo i zahtjevno. Znači imamo problem sa ljudima koji dođu sa dekicom za piknik i stanu se na green. I onda se loptaju i bacaju frizbi. Golf teren ima specifičnu vrstu trave koja je jako teška za održavanje i nije namijenjena za taj vid gaženja. Znači vi kad stavite dekicu na green i kad sjedite tamo, trava se jako uništi i to zapravo nije dobro za golf, a ta trava je namijenjena znači za igru golfa, to su posebne sorte trave, visina košnje je specifična, održavanje samog golf terena se jako razlikuje od održavanja običnog travnjaka, ukrasnog travnjaka koji se može koristiti za sport i rekreaciju, tako da bi stvarno zamolila posjetitelje da se ne igraju na golf terenu i da čuvaju ovaj golf teren ipak za golfere jer je njima namijenjen. I šetače pasa da drže pse na povodcu. Održavanje je skupo, a s druge strane je jako zahtjevno. Znači biti greenkeeper na golfu je nešto za što se čovjek školuje i što uči. I mijenja se stalno i tehnologija i nekakve nove stvari dolaze. Na golfu postoji zakon o zabrani primjene kemijskih sredstava. Znači golf je jedna vrlo ekološki održiva djelatnost gdje mi ne smijemo koristiti puno takvih stvari, odnosno imamo dozvoljen prostor od mjesec dana kada smijemo nešto napraviti. Zato što je golf igra gdje igrači koriste taj teren na način da po njemu hodaju, da se prigibaju, da se stavljaju loptice i tako. I oni imaju nultu toleranciju za primjenu kemijskih sredstava. Tako da s te strane je naravno održavanje skuplje jer zahtijeva jako puno manualnog rada. Iako se prije bavio dinamičnim sportom poput američkog nogometa, Petar Petrušić posljednjih pola godine pronašao se u igranju golfa, u čemu uživa. U Americi su me susjedi upoznali sa samim golfom, nikako mi nije sjedila ta igra, činila mi se nekako prespora, naime nakon par sati treninga u principu već vidiš koliko treba truda i koliko treba u principu tehnike da ta loptica negdje i završi. Prvo kad krenemo gađati to izvide na sve strane, opasno smo za sve žive, ali nakon par mjeseci već to dođe u nekav štimung se nađe i u principu tehnika.
Ovo je fenomenalno, mali je teren što u principu meni dobro, jer čovjek nakon posla dođe u sat vremena, uspije odigrati 6-9 rupa, malo se opusti, tako da skroz dovoljno za mene, amatera. Preporučio bi golf apsolutno svakome, stvarno je način opuštanja i ono što je fascinantno, ne moraš biti dobar u igri da bi ti bilo zabavno. Tako da apsolutno preporučujem svima da dođu, da isprobaju, neka uhvate prvog golfera pokraj sebe, da im pokaže 2-3 osnove, čisto da ne bude opasnost baš za sve okolo sudionike u parku tu, ali definitivno nekakvih, ne znam, 10-ak treninga i čovjek već može lagano pohvatati nekakve osnove i onda prelaziti sa palice na palicu. Daleko puno treninga treba napraviti da bi se došlo na nekakvu razinu natjecateljsku, ali ovako amatersku za nedjelju poslije posla, odnosno nedjelju popodne poslije ručka odigrati 9 rupa fenomenalno. Tako da zaprešički tereni definitivno su ajmo reći, jedan lijepi prikaz Zaprešića kao sportskog grada, kao grada koji opet, ajmo reći, mari za mlade, tako da definitivno preporučujem svima da pošalju i djecu i tate i mame na rundu golfa. Kad jednom zavolite ovaj sport, neće vas omesti ni loše vrijeme, ni bilo što drugo u lijepoj šetnji na svježem zraku u prirodi uz partiju golfa.